لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. ada awal mek naga kaba barakat dari Ramadan mahuke kurata madwas ni doke waktu awal mek eda kurang daruga awal mek Ramadan maha kur madida kawayaga Ramadan maha kini iha bareke mahita awal mek dan nak baca ada awal mek Allah Subhanahu wa taala berkata balalan kawana adi Nabiya sallallahu alaihi wasallam ke sunnat balalan kawana ni Ramadan mahuge mati verikam etikenda etadawa ayataka aditake ke bawe ada awal penda ni Ramadan mahuge hakku ada koreveni nikam kam rangala egi ukeni daskoge ada Ramadan mas khas avegenda etadawa vettake ke bawe egoto alwanne gemme mesdanna gemme forta makamakas ni Ramadan bahakini ni mahekka Qur'an bawa defawa masab ade Allah Subhanahu wa taala wahi Qur'ani syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an Ramadan baki e mahekka Qur'an bawa defa masbare ade ni Qur'an ki miha mativere chakabaruga kirit Qur'an ki Allah Subhanahu wa taala alban me hette fara alban me ulemni gota ulemni ko bayan ko defa bawa fata baruga mati verify bawa dari kembali me Ramadan masalda ada me pada kiri to Qur'an bawa lemu betro Ramadan bahuga re ba ka alwan ne navasdanna ere ki ei ek khas maswara pore e ka bodu ke bare alwan ne navasdanna inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr Lailatul Qadr gidere ki ekhas maswara pore eoka bodu egba reke me re me annani me Ramadan mahuga ada alukan me e Lailatul Qadr gidere ga puriyama batuga alukan ada ko fikam gawanama addi hatin ahara pore gina duoge alukan menna emme reka kolla alukan me dibigatani nama salkan danna je kamen ei me mahuga eha mativere de gawo alukan menna e rega ekani alukan kollafa nimba egotan alukan men disnage kunete kam kawanama ekama kiyai waanaka men hokam alukan men danna football kule alukan men diyakam gavias fs kahala warm up kur men nati daabata was kule garaf kam kawanama emenagala adi danmati ga emihaka emi kulum ei vegendani nadir kamaka enekama alukan men kuriyada kasratu ko kanta kurani e danmati ga heda kura wagtu me kuriyama e danmatsa ga da maqsad hasil kurmannaka hama ifada Ramadan mahwas alukan menna ki Lailatul Qadri gidere ge hewka beenuwa abekam gawanama e enhas maswaroge hewka dibiganna beenuwa abekam gawanama kuriyada alukan mege nafsu tamrin kurada baje kuriyada alukan tatta adako miskituga kina wagtu hedako parlofas namaz jamaatuga adako adi adias emmeha hewkan tattaka alukan mege nafsu haano ge baje tarawih namada dam namada kirit Qur'an kiyum ami emmeha kankam alukan mege nafsu kuriyada nahana wakam gawanama fahudiya amu nuwata fahudiya ga odahi reta gamu ereta kuga alukan menna Lailatul Qadri gidere hodan mege dani datikam eha hisab alukan men tasdafa alukan kuran fashadikam gawanama ekamuga kanne baale nawasana adhikamaya ko alukan men egigen dani Allah Subhanahu wa taala ere wangana korawa fawanigas alukan men emme rega alukan ko fadimalum ke badaluga ina re takekka ere hodumattaka masaka kurmattaka sida kon re kan alukan men kanneke en namawe salman men egigen dani emme gap එක mani Ramadan mahuge fahdiya gawka adi fahdiya ge re tamuke terembes fahdiya ge onahiri re tamuka onahiri re tamuke pasne terek rega awka emme gap එක mani ade ekkamu Allah Subhanahu wa taala ere wangana kurawa fa umay muga alukan men danna cheri ere hodumattaka alukan men kuriyada gadala masakke ko emme re ge alukan ge badaluga ina re takke ge alukan men kuranga ge jeheka alukan men ge re divi chakam kawanama ei warabas mativeri kod niyamate alukan men elibine tani
adi hamaya ko ramadan mahoge mativerikan alban men ngi gendani mi ramadan mahoga alban men roda ragalo roduga hikati kam gawanama mole ramadan mas ekko alban men hifa roda vegendani vetu edi ataga alban menge alban men nakureifa wa fa patakuge kafara ikkoduga ekam bayan kurawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa mani man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi iman kamayko Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratul sawaba dharmayan ede hadu ramadan mahoge roda ada ko fikam gawanama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi emihege isve dia paapata fuwe gende ade algon men emme mesmenu ge algon men ge paapata fuwe genda algon men nak iguma negum ge terega etak baawar paapata kaka abadame abadu aragne mo dairuga algon men emme mesede nikam negotamma ade ramadan mahoga algon men na vetu edita ge paapata fuwe mantaka ama ekani e mahoge roda takiko ekan denno bani kiya ere e mahoge reyalukam algon men nagalodu ada ko fikam gawana maves e mati verikam algon men na e badini gende ekatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fani man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi iman kamayko thawaba dharmayagade haluga Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu thawaba dharmayagade ramadan mahoge reyalukanta ada ko fikam gawanama emi hekke isvediya faafata fuhege kade ade hekkam ramadan mahoge matverikan algon men tasawwur kollanga bedhe algon men mi mahoge roda takikam gages mi mahoge reyalukam ada kurikam gages ekam evegendani isvediya faafata fuhege kamege gotuka adi hama efada ramadan mahoge matverikan algon men ngi gendani Allah subhanahu wa ta'ala uduga vesmi ramadan mahattaka eta baawar mativeri tayyari take tayyar karawa paamo ekatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis karawa pamani idza jaa ramadan mas adwajja kam gawanama futtihat abwabul jannah swarugege dorkolta tuluvegende wa ghulqat abwabun nar adi narakage dorota bandu kuragene ngade wa suffidatish shayatin adi shaytanutta kasdalwalwe adi Allah subhanahu wa ta'ala uduga mi ramadan mahattaka mifada matigari tayyari take kurawa fawairuga aluganne men bimuga ves mi ramadan moge matigari kama thawaba darum modu mattaka gadala masakka kuraka je adi ves mi ramadan moge matigari kama aluganne men ngi gendani ramadan mahaki ei ramadan mas ana ramadan maha mi de ramadan mahige detirega algon men kurave kudifa mutawge kaffara ka ramadan mas vegendadi de egatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karawa pani as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahum idza ijtanibatil kaba'ir fardu fas namadu namadu ane namada adi hukuru ane hukura adi ramadan mas ane ramadan mas mi kanka mege mi endani mi demeduga koreve faafatakuge kaffara ge kotuge ei e demeduga bode faafataka aran kannakam gawana ekam alwan me bode faafataku ekkiba vetikam gawana e demeduga koreve budi faafatakuge kaffara ka mi alwan tatta vege kannakam alwan menna mi hadith taku warasam ko eba ege ge ngade ada ramadan mahaki mifada matiyari kamaka baaruga mifada etak baawar faasa kamkame dibifawa maswara ka baaruga algon men danna je mi mahuga kurave algonge matiyari kam moduwe fawa fada mahik nuata zamane nuata tanenge matiyari kam Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga matiyari kurave kam gawana nuata itanakan nuata e bagutaka devige ma qadar Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga ukule kitakam gawana e bagutekka anuwate tanikka korave mubakam kamuge mubakama paapa ves boduwege taaka ada ramadan mahuga korave alkamuge mativerikam etak guneka mituru fawairuga e ramadan mahuga korave paapatakuge mubakam seba boduwege kaade Allah subhanahu wa ta'ala narakage dorta bandu kuraba
ಆದಿ ಶೈತಾನಂತ ಜಿನ್ನಿಗೆ ತೆರೆಗವ ಮಾಲಿಗುನ್ನ ಆದಿ ಜಿನ್ನಿಗೆ ತೆರೆಗವ ಶೈತಾನಂತ ಕಸ್ದಳವಳುವ ಫವಾಯಿರುಗ ಅಳಗಣ್ಮೆನ್ನ ಹೇವಕಂಕಮ ಫುರ್ಸತು ಬಿಹಾವಿಸ್ ಬಡ ತನವಸ್ ಪುರವ ಫವಾಯಿರುಗ ಅಳಗಣ್ಮೆನ್ ಏಕಂಕಮ ಸಮಾಲಕ ಮುದಿಕಂ ಗವಾಣಮ ಮೀ ಫುರ್ಸತು ತಕ ಅಳಗಣ್ಮೆ ಬೀರು ಕಂಪತ ದೀಪಿಕಂ ಗವಾಣಮ ಅಳಗಣ್ಮೆ ಮಿಮಹಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕರದೆ ಮಹಕಂ ಹದಾಕಿಕಂ ಗವಾಣಮ ಅಳಗಣ್ಮೆ ಪರನರುಕಾದರಿ ಫತ್ತರಕ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾದೆ ಆದೆಕ್ಕಮು ಮೀಗೆ ಕುರೀಗ ಮಸ್ತವಗ ಪಾಪ ಕುರಮ ಆಮೀನು ನಬಸ್ ಮೀ ರಮದಾನ್ ಮಹಕೀಮಿ ತೌಬಾ ಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬೇಬಾಫಾಬಾ ಫುರ್ಸತ್ ಎಕ್ಕಂ ಅಳಗಣ್ಮೆ ದಣ್ಣಗೆ ಬಜೆ ಆದೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ವರ ಮತಿವೆರೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಮಳೆ ಗಾವಣ್ಣ ಬಯಾನ್ ಕರ್ದೆ ಬಾಫವೆ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ಫುರ್ತ ಮರಿಯಾ ಬದಲ್ ಕಫಿಕಂ ಪ್ರಮಾಣವಸ್ ಕಂತತ್ತ ಬೆಗೆ ಗಣ್ಣಬೆ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ಫುರ್ತ ಮರಿಯಾ ಬದಲ್ ಕಫಿಕಂ ಪ್ರಮಾಣವ ರಮದಾನ್ ಮಸ್ ನಿವಿಗೆ ತಂದೆ ಕಂತ ಬೆಗೆ ಅಣ್ಣಾನೆ ಬೆ ಬಯಾನ್ ಕರಮ ಕಲೇಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕರವಾಫಣಿ إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن رمضان مهوغ فرط مريا بدل وجهكم غوانما الله سبحانه وتعالى شيطاننا الجني كتريغوا ماردم كسدل ولوي وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب adi narkaage emha dorutake bandu kurevi ege tere emme dorepes huluwaye wa futtihat abwabul jannati wa lam yughlaq minha bab adi swargege emha dorutake huluwi ege tere emme dorepes bandu nukureve wa yunadi munad adi nidai keve ya baghiyal khair aqbil hewkamangede mihaye kurimatidashe අවශ්‍ය ගන්නාශය රමදාන් මහගේ හේවකන් දිවි ගන්නාශය හේවකම් කමුගා කුරියරාදාශය වයා බාගිය ෂර්රි අක්සර් අදි පාප වෙරින්නේ නුබා කමුගේ අහළු වෙරින්නේ නුබා කන්තත්ත මුට්ටාදාශය නුබා කන්තත්ත දූපදාශය තෞබා වාශය ආදේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හසරතු නිදායි වෙනි හේවකම් කමුගා අවශ්‍ය ගන්නේ ආදි නුබා කම් මුට්ටාදා දූපදා එකම් කම තෞබා වන්නකා ආදෙන්කම මේක කුරීගා කාමතක කුරේෆා විකමුගාගෙස් මේක කුරීගා අලගොන්මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දීනා දුර්ගා කුලමු ආකමුගාගෙස් මේ රමදාන් මහකීමි අලගොන්මෙන්නා හේවකමුගේ ආපශමකම් පශල්ලිවේ මාතිවෙරි කුරුසති ආද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරවා ෆවදන් වතූබු ඉලල්ලාහි තෞබතන් නසුහා තියබාමින් ඉඛලාස් තරි තෞබායකු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තෞබා වාෂේ ආද අලගොන්මෙන්නා කුරි රමදාන් මහා බේගතුම් इसवेदिया हदीस तक निकलते रमजान महोगा अदि रमजान मसनर रमजान महा का देते रहेगा एमिया का कुरैफावा खुदी फाम तक के कोई के दाका हम या को बड़े फाम तक अलगन में तौबा व मसर कमगा में रमजान मस अलगन में हद के बजे अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत तौबा व अलगन में अवश्य करने के बजे रादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस परवा फवनी अत्ताइबु मिन अज़्ज़ंबि कमल ला दबला पापा तौबा वामी है कि यही पाप नुकरा मी फदे ehkam alugad me ramadan mahoga kuriham tauba vech kam gawanama alugad menge paapata kudi paapata ka badati paapata mes kohada mattaka alugad men nalibikawa ranoge fursat ekkam me ramadan maaki pikam alugad men dannage baje ade pare alugad men na ivedane alugad men barak පාපතන් කි මිනා වර කිනා කරවේ කමකේ මෙවැනි එවැනි හේවකම් ගහවද වෙන්නා බදා පාලුවන් මෙන්න කි කීනගේ අලුවන් තවබා වාණිස් ආදේ අලුවන් මෙන් දන්න තේනි කොම්බේ ඉන්සාන කීවස් එගොමා නේගොමගේ තෙරේගා කුත්තක පාපතක අරා ගඩවේ මිහෙක්කම් එහෙන කමකෝ පාපතක අරා ගණනකම් ගාවියස් එකම තවබා වා හුවරිකගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුගා එම්මේ මති වෙරි බයකි एकम बयान करवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवा है कुल्लु बनी आदम खता आदम के दरी के तेरे कौम में मिह की वसई कुफाफतक अरागन्नाने मिह के अदविता का बेन हदीस का बेन कुरैफा लफ्ज के अल खता वर गिनान कुफाफतक अरागन्ने में मिह के अरे वो अल फात वो के फाफतक अरागन्ने में मिह का एने कम अल खता में कियानी वर गिनान वर अबदा में अबदु कुफाफतक अरागन्ने में मिह का
ehkam komme adam ge dariya kiwes war kinan kufafata kan aragana ne miheke ehne kam kinata bani wa khairul khata'in at-tawwab e faafata kan aragana ne mihuke tere emme heo mihun naki ei awaha tawba wa mihai tawba mattaka awsaganna mihai gina tawba wa mihai ade hekam algon menna vetwedi taga kitamme baawar faafata kan aragane fa vikam gaves kitamme bode difaafata kan aragane fa vikam gaves mi ramadan maagi algon men mubakam kama faafata dokalla azam kadala ekam kam eki ekatsa dokalla mafoga hekama kunamati da mahakam adaga bejhe ade egotuge matiga mule ramadan masalgon men ved kunaga bejhe ade e ramadan mahoga algon men kura algon Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga babul wete kam gawanama e ramadan maha fahuga salgon men egotuge matiga deni hondana ka algon men dannaga bejhe ekam hekama algon men nafsu tayyar ko tamrin kur mattaka algon men libifawa ranuge mati veri fursate me ramadan maha kini ade algon men me ramadan mahoga islam deenuge hatarwana hukum kam gawa rodaage algon men ada durayuga algon men komedwa rode tibe eruga mi rodaage mati veri kam ames algon men eba balalathe Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga rode veriya tayyar kuraifawa mati veri ajran algon men balalathe ade mi rode kimi Allah subhanahu wa ta'ala ekamuge thawaba dharma ekalanga khasa karawa fawa algon ekamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan karawa fani egotum ekalekfan sallallahu alaihi wasallam hadith karawa fani kullu amal ibn adam lahu adam ge dariya pura komme amal bes idige mani enashe al hasanatu bi ashri amsalha heo kam diha guna fettige eba guna ko idor korave ila 700 dhif hasate ka guna ahame mane ki diha guna fettige hasate ka guna heo kam eba idor korave gede qala Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala wahi karawa bani illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi ei roda piyave e rode piye timam ilahat takawa alqameke adi e rodaage ajuru debani timam ilahi ade algon menna faringa swala mufadidana kriya alqameke adu deva faradaki Allah subhanahu wa ta'ala ne ne kivege me hadith ka kalage nigota bayan karawa pa mevani kivege babaye Allah subhanahu wa ta'ala rodaage alqam ge ajuru debani ade ilmuge alwari bayan karawa pa mani rodaage ajuru ki ei hassadeka gune buragas ituru eganda ajuraka waadive amukate game kurave alqattaw ge ajuru diha guna fittige hassadeka gune guna kurave mundaruga mi rodaage thawaba dharmaya ajuraki mi hassadeka gune buragas ituru kurave eganda ativeri ajuraka waadive ekalaage ekata bayan karawa mani aje ekata bayan kare pawa ehin sababeke ei rodeki mi banghana ge maane alqamaka waadive hasabadega ramadan mas piwa ehen mastawga hipe sunna rodata ki ei mihe ko rode kurikam ga vies e mihe ekan nubna ha hidenga ehem mihe kan negene e mihe ko Allah taka rode kurikam bas algon me namaz ko fikam gawana mata sadaga zakat di fikam gawana ma mata amgadega pura ehem me salkam ada ko fikam gawana ma amgadega mihe ekam purata e bapene wangana ko pura war bada masakka ko fikam gawana ma mis mihe na e algon ada purata e bapene ehne kamak rode ki mi wangana ge maane algon ka waadive hama ekane Allah subhanahu wa ta'ala ge wajwaful edike ekani kuravena kamaka waadive mihaka nufena tanenga kekam gaales insanaka baga ekam kurave dane ene kamako Allah subhanahu wa ta'ala ek ballawa badige wakan dane Allah subhanahu wa ta'ala taka ekalam hazratu libena thawaba dharme ede haluga ekani emiyako ekam kam dupalla ekewwa koi durhediveke kunna dive e mativeri ajru e ulas teri kamuge sababum kam ilmeri bayan karawa fani mikam mikota medibege kannani ade me hadith ke paw kolgaves ekam egota bayan kare pawani ki vegen kam ekam egota vegen me annani egotum me hadith ke paw kolgaves me annani innahu taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli ehni mi alukama ki me timam ilaha khas kureve gemba alukama bani enage kewma enage buima adi enage shahwani aduntaves e dupalla pawani me emha kamkame insanaka pritive putri gotuge insanake kibaga lebifawa mifada ekeki gharizata ena edupalla pawani
min ajli imam idahattake Allah subhanahu wa ta'ala attake me insana ke kibaga meba marizata ke dupalla fawani ade ekam ekota begen anna dive mi roda ga alqama ki ha mativeri alqama kamme Allah subhanahu wa ta'ala ekam ge qarsa ajre debba ekam ga bayan karawa kamani adika meya ko mi alqama ki mi alqama ga emme boda ketterikam ekulege ba ek alqama baadive ek ketterikama behegatu me Allah subhanahu wa ta'ala bahi karawa fani ketteriwa alwenna behegatu innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah subhanahu wa ta'ala kittariwa alunna ajuru devani ebbes hisab minu mennatiye ehkamu hasadeka gunayam kurebes mi alukamuge mativerikam mi alukamu dibe thawaba dharma e kurebes itur wege midani mi sababu takattaka adis nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi rodage alukamuge mativerikam bayan karawa hadis karawa tawani lis saimi farhatani yafrahuhuma roda veriyaya de ufa verikam libigame ede ufa verikamaki idha aftara fariha bi fitri ena roda villa hidu e roda villa muge sababu meba ufa verikam libigen ade wa idha laqiya rabbahu tabaraka wa ta'ala fariha bi sawmi adi ena ge veri rabba badal qura hiduga ena ge roda ge sababu ena ufa verikam libigen ade ada roda villa gadiga ufa verikam libeni ki begento algon men niyamatenke mativerikam naamabateka ihsas ni koraveni e niyamataka duraddaajino e niyamateka algon menge kiban biwene deyo ade rode munnero algon men naamabateka kewma poyme niyama algon men komme dua ko se niyamatuke renu algon men hifa ehne kamako rode kurumuge sababu Allah subhanahu wa ta'ala taka e niyamata algon men duruga baguttake heda kuruma fawga roda vida gadiga anikkaves kewma goymuge niyamaka e niyamatu garahalu gon menna dibe hinduga e niyamatu ge mativerikam ihsas korevi adi Allah subhanahu wa ta'ala taka kewma goymu durhadi pada ekadage kiyamanterika ada kurumuge gotu e kewma goymu anikkaves rujuvadi ekamuge sababu mu'minunda e niyamatuge e kewma goymuge niyamatuge mativerikam ihsas korevi e ufaranka dibigen danakam ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan karawa ani hamaya rodaveriya libe devana ufalaki ei e rodaveriya enage rabba baddal kura hiduga dibigen da ufa ada qiyamat do malgon men Allah subhanahu wa ta'ala ge darbar sheligen dairuga algon men kuri he amal taka nuba amal ge fatta algon men dekke bagutuga algon men hifafa roda ge sababu e alukamuge sababu algon men taka Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga tayyar kuraifawa godati dinaguna thawaba dharma fenmu ekamuge sababu ge roda veriya ufawa nekamuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni hadis ka algon men bayan kadeba kamani egatum Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fawani yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara edwa ki edwa komme nafse ves e nafse kofawa e kantatta hazir kurevi dekkene edwa he e qiyamat dua ki adives qiyamat dua behegotum he edwa he kankama behegotum Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fawani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara edwa ki edwa zarrege minwarwas heyokame kofawa miha ena veseka dekkene edwa he ade eha guda heyokame e insana dekke kam bawanama roda pada mativeri godati alkantaoge ajru kinanto libigandani ade e alkamuge e alkamantaka tayyar kureifawa e mativeri ajru alkan menna dekke hiduga mu'minunna roda verinna e ufa verikam libigan annane kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam alkan menna bayan kadeba kamani adies mi rodage mi alkamuge mativerikam algon menna egigen dani roda verimentaka Allah subhanahu wa ta'ala swarugega maki khassa dorpale tayyar karawa kamu e dorpala kiyei roda verin fiyawa ituru ms bayakan modevene dorpalaka vegepmo ekatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karawa kawani inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan swarugega dorpale pe ar-rayyan ekun dorpale yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah
e dorkolum qiyamat duwa roda veri suwarga wannade la yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum e duwahum roda veri fiyawa idur ms bayako e dorum wannade ad pare galugon menge ituga opedana sawal kanne gei ramadan moga emeha muslimun wes ebege mansa roda fardu korevigwa emeha muslimun wes roda shati gani emeche kam kawana ma muriha muslimun wes muriha roda veri wes e dorkolum suwarga wannade heye ade ilmari bayan karaba hasa gotegga sunna roda tan ada kurumuga kuriyara kusbawa roda verinna mi dorkoluge niyama libena kamga ade algonne sunna roda takavves heenu mattaka ave mativeri kurusate mi ramadan mas algonne vidi vidigen 30 to 29 to roda hifum megendani kuriyan matta aharuge baaki 11 mas tawga salugonmenna roda hifum mattaka kurevigenda tamrinaka algonne ramadan ma fawga aroda algon menna levi faamani staro korevige mi vannani es mi sabawattaka adiya pawga sunna roda takka algon men deviti bezakam gawanama mi niyamen algon menna hasil korevide vendana e pawga hadith kam yannani yuqadu aina as-saimun edwahum budevene koga hiye roda veri fayadkhuluna min fa idha dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad edwahum budevene koga hiye roda veri adi roda veri e dorkolu suwarge wanuma foga suwargege e roda veri nan hasa kore ifawa dorkolu bandu kore vede adi ituru ms niyakam e dorkolu suwarge wada vede ade mi emme haakam kamu me salugan menna mi rodage mati verikam adi rodage sababam algon menna dibigenda sawaba dharma eba egigende ade mi ha hisabam algon men danna je algon me maraboda samalwan je kamengei mi rode ki mi algon men komme gotaka kitagi adi Allah subhanahu wa taala hazratuga maqbul amalaka tuadeka mi rodaga mativerikama tawaba dharma adi mi ramadan moge mativerikam etakune kam ityagi turege gospavi kam gavias mi heyokam algon men hasil kurmattaka mi heyokam algon men libigatu mattaka algon men samalwan je waram mohim kampake babaka adi mi ramadan mahaki mi moga algon men nubakam kam turveli wanje maka bapadan e moga mi ifa rode kives mi rode algon men tibe haluga nubakam kam kofikam gawanama e rodage sawaba ajur univegen dane kam ka algon men e badanna je hasa gotegga algon men duduge eki paapata kan araga kam gawanama e kamuge sawabam algon men ge roda wadha honu kam fiyawa idurechen dudugo ki ei ekashige baakame algon men rode tibe haluga algon men ge agan etere getse nuwade veto samal kan depada algon men ge agan berwa bastaka ve algon men samal wa ka baje ekatu nabiya sallallahu alaihi wasallam mikama izar kuraba ummata wa mikama ge nurka dinikam bayan kuraba hadith kuraba pawani mallam yada qawla zuri aw al amala aw al jahda falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu من لم يدع قول الزور أو العمل به أو الجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه مياكو رود أن هذا نبا بستكون درهل وجهكم قوانما أدي نبا بستكون متكرر عمل تكون درهل وجهكم قوانما أدي بفدا يكيك نبا كم درهل وجهكم قوانما فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه Allah subhanahu wa ta'ala emiha ekaaltissa adi boychi dukollama haajattari wadagatwe maneki emihen ekaalchi durwali kam gavias adi boychi durwali kam gavias mi emiha kam durwali kam gavias Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratu emihaka badha hunka fiyawa itore message libena kama ummedu nukrashe e rodage sababu emihakam ajura libena kama ummedu nukrashe e rodage hunna halu bifada duruge ekeki afattaka kada nuga kam durwali boje kam gawana ade kam algon menaki rodage hemma dibigatu mattaka mi bifada kam samadwe mi rodage mativeri ajura sawaba dharma rodage nabekam ka wa masake kuranga bajhe ade duaa ki algon men ramadan moge duwasta gunawandayarga ramadan moge hemma dibigana bekam ka algon men mms lemo adi algon men hifa rode ki Allah subhanahu wa ta'ala attaka ikhlas kariwa haluga e rodage sawaba dharma em kuriyame algon men dibena fadan nubakam kam durheliwa haluga hifa rode kam ka viroda edu fursat Allah subhanahu wa ta'ala algon men
na westego ade alwan men naki hewbas aha ade hewbas qabul qura bekam qaadeko wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana